جبو لباكر يكيتيا نتوا كرد بيك وري قال لك جرينجا دبابة تشبي يعني لقورا روشو دما إيرو و رودانه گل برل باشور روجلات روجاباد دست فکرنا چید بن و اموانا تبادین برچی آوی خو روشا ملت کردین برچی آوی خو يعني جبو يكيتيا نتوا كرد قال لك بيدفي بهاي أبنبي نابي دفابي ببي داخوازا قال جبي يكيتيا نتوي دباكور كردستان بطيبتي قال لك هيفيها ومن ملت كرد لباكور بصالايا بردنج يكيتيا سياسة كردا لمقام حياة إيروبيك ناتيا شرط شد بن برابن حياة إيرو أجر بيك ناتمي ليجي إيروبي دا دفابي أبيك ورش بيفيهم حولدن وما هنك فسجريك وهنك نقوشي وهنك أستنجي و يعني أمكان بيجي وكا دجاتي عدنا وخدجي مداني عاليكي أم إيرو ل يكيتيا نتوا كرد أريني دمجينن أباري سرستوي ما بارتي سياسية كونفانيا دفابي أبيك وري قال ماجي كي البردنجي بيها و قال ماجي و درو دور ماجي دوستي ماجي تجبني ماجي يعني ما تشويكي في كاري دكن جبو في ما باوري بيانيا أم باور قوتي بيك وري يكيتي ناف قال كرد الباكورتي وطايك قال لكي جرينك قال لكي بخير دفابي بوكم بيجن جبر جو ادي دجمنه كردا يگوش كردا حسنكن داغير كره كرد دا هر دم وقت مثلا كرد روجبه د پيشبري دا حول دين پيشبري دا يكيتيا خودكن ناخوا ام بوچي يكيتيا خوناكن بصالاي جو كرد نتوا كرد بردنگي يكيتيا كوسايا ام ارينيد بين قال ماجي ارينيد بين وإن شاء الله أم حياج مبي أمي بخوازن جو بسكري أب كم خباتا جو بيتكرن وياجي أب هلوستا هاتيه دهن حياة إيرو خباتا جو هاتيه كرن بيتكرن جي دوابي جو دنابا نتوا كردا بطيبتي جي لباكور گرمية كدناب خلقه دينه هفكارية كدناب بشي سياسة دينه و آشتیه که دناب گله کرده و دناب هزه کرده آشتیه که پیدا بکه اگر اب آشتی پیشی دناب سیاست کرده پارتی کرده پیکات هنگ جخوا گله ما جویر هردم آماده حاضره او دخوازه لی حیا ایرو سیاستوان و پارتی رخ کرد لحو نکرنا لسر هنگ تشته ایدئولوژیک دوری هم کتنا لی اف ایدئولوژیا بیانی گودناو نتوا کردیا ما امونا ردکن ام د اصلا نتوا کردا ایدی لسر ما فیگلی کرد لسر هجایی کرد ام هجایی نتوا کرد تماما پیروز بینن لسر با هجایی د اصلا نتوی دا ام هفکاری که اتفاق که بابردکن لی نای وطای گو هر پارتی یه دندره به اتفاق دا دوجه هلوست دوجه برنامه و دستور خو دبرددن رو ربازی خو هروی دوام بکن لی به ارینی به گرمی و به هف دناب هف ام بشورن و به هف را بریارا بدن جبه خاطره د پیش دا اف یکیتیا نتوا کرد چیو به و ام به هف را بی گلی سرفیراز بکن نیت اف وكا جو جواك دزانه جواكا كردزانه جبو پیشبری قیوم دا طیبتی جی د 24 حزیران 2018 پارلمان هفجارتنا پارلمانی و د سویه آدارا 2019 یا شارداری هرمی دوی دره دا اتفاق خلقی اتفاق جیکه صدم خلقاوی جیکه به گلمپری به زیدایی جی جبو
دپێشبەری قایوما دەگوش بەرگۆ قایوما 100 شارەدار نزیکی 100 شارەداریە کوردا لە کوردستانê ji wezîfê girtin û radestî qeyûma kirin evana jî ke îrada gelê Kurd hate ges kirin ji vi ev yek ji sedemê vêtifaqê bû a di dûa jî got hem opozisyona Tirkiye hem iktidara Tirkiye jî nav xwe de îtifaq çêkirin Kurd ji derveyê vê îtifaqê çêkiştin ev jî kê sedemeke dîbû sedema herî giring jî ev bû got hê di zamanê derbasbûyî de di berê 200 sala êweka Ehmedê Xanî êweka Cêgirxwîn êweka Abdulselam Şêx Abdulselam êweka got dozayekî tiyê dikirin basayekî tiyê dikirin pêk natibû ew kesera hingê jî kê em dixwazin mexwaz got êdî pêk were got belê êdî weke got dinya dibêje Kurd ti carî nikarin hev bikin em vê zihniyetê bişkênin got belê êdî Kurd dikarin hev bikin ji ber got pêdiviya me û welatê me û gelê me bi tifaqekê hebû ev tifaqê jî kê pêşî li ser xeta li ser hevpiştgiriya hilbijartina çêbû lê me dizanî bû got evana wê di rojekê roja pêşerojê de wê were li ser xeta netewî li ser siyaseta stratejîk wê bête ava kirin em hêvî dikin got ev mayînde be ev bête çêkirin ji bo wilo ev vî şeklî hate ava kirin ha evana wê çi tesîrê li Bakur bike li beşê din bike em vê baweriye dine eger got beşê Kurdistanê îro di herêma Kurdistanê de herî mezin Bakur'a naxwa wextê got Bakur di xeta siyasî de li hev bike karibe bi bişêwirê karibe bi hevre biryara bide xweşbîn bibe nava xwe de aşîtiyeke gelemperî çê bike ev wê gelekî bandora xwe li roj ava jî bike wê li başûr jî bike wê li hemikê Kurdê li dinyayê bike heta wê li der û dorê me dewletê dagirker jî bike ev wê bi erêniya neteva Kurd bandor bike ji bo vê em hêvî dikin got ev li vir derbas bibe bi erênî û serkeftî derbas bibe hên bawer dikim got êdî têkiliyê me û parçeyê dî wê gelekî hesan bibin ji bo yekîtiyê û ji ber bi hevra jiyanê bi hevra xebatê hewldanê me ev in got hemû partiyê di Bakur de Kurdistanî ê got hîmêva li ser Kurdistanî ava bûye xwe weke partiyê Kurd û weka partiyê herêmê dizanin me dixwaz got ew jî kê em li gel hev bin mixabin hinek hewldanê me çêbûn qey têrî nekirin lê em hêvî dikin got komxebata bête çêkirin konferansa bête çêkirin ew ê ji derve mayine jî kê tê de cî bigirin û derê wa jî pîspor akademisyen ronekbîr rewşenbîr siyasetvanê derê vê hevkariya bavra vê ittifaqê ew jî kê daxil bibin got em tev bi hev bişêwirin û karibin bi hev re rêw rêbazekê peyda bikin û nexşerê bi hev re amade bikin evana ne goyê tenê vayê got biryar dane tenê wê di konxebatê de cî bistênin em hêvîdarin got gelê me piştgiriya itifaqa xwe bike piştgiriya mafê xwe yî rewa bike piştgiriya hev û dû bike û ji hev hez bike di nava xwe de aşîtiyekê peyda bike û zorê û zexta bide siyasetvanê xwe got di astana tevî de yekîtî çêbibe û em hêvî dikin got gelê Kurd di pêşerojê de îro dinya li hevkiriye ji ber meselê Kurdî em vêna jî ji bîr nekin em îro ji ber destkeftnê mafê netewî î pîroz em xebateke baş bikin em hêvî dikin got gelê me jî kê bi va itifaqa re be û serkeftin ji hemûkê milletê Kurd re dixwazim rêw rêbazê demokratîk û rewa û yasayî de em her dixwazin got kar û xebatê xwe bikin